Zaman buzulbayт тугандар. Адам buzuladi. Zaman bul asman jer, ay kun. Алар кантип buzuladi? Asman менен жер ошол абалда турат. Ay менен күн ошол абалда чыгып батып жатат. 12 ay бар. Ал buzulbayт. Zaman эч качан buzulbayт. Адам buzuladi. Адам кантип buzuladi? Birinci adamdın peyli niyeti buzuladi. Özümçül bolat, men ele men. Namaz okugandağı, namaz okubaganda. Namaz okugan ne deydi? Hep de şu, özüm ele beyişke kirsem boldu, kalgan menin işi yok. Niyet albette tura, beyişke kireyin degen, bırak özüm ele degen niyet tura emez. Başkalarcı, başkalar kayka varsın. Düğüne jagынан dagы men ele tapsam boldu. Жалпыны ойлоп, бардығына болсын деген үмметпиз biz. Жалпы барын ойлогон, өзүмчүл үммет эмесмиз. Муса пайгамбардын үммети, өзүн ойлосо болду эле. Баласы дагы, аялы дагы өзү билет, мен эле оңолсом болду деген үммет Муса пайгамбардын үммети эле. Алар өзүн эле ойлош керек эле. Башка менен иши болбосун, себеп аларга пайгамбар айтат. Ал пайгамбар кетсечи, башка пайгамбар келет. Алар да ошондой эле. Biz sizler андай ümmet emesmiz. Özümçül bolboşubuz gerek. Men ele debешибиz gerek. Dünya jaktan bolsun. Misalı dıygan. Koşunanın dıygancılığını oylosa, şuga su jetpey atat, şuga su bolsun, şuga su bereli. Biri-birimizni oyloy turgan bolsok, Allah bizdi oyloyt. Allah asmandan jamgır jağdırıp berет. Şunday jamgır jağdırıp beret, sudun dagы muhtajlığı bolboy kalat. Sebebi biz biri-birimizni oylop jatabız. Al emi har birimiz özübüzdü sudu bul özüne tartat degi tünü menen urdap özüne koyat. Anda Allah Taala sunu da toxtatıp koyat, qurgaqçılık da qılıp koyat. Jok ele bolup kalat. Ne üçün? Sebep bizdin peylimiz buzulgan bolatdı. Anan biz oturup alıp aytabız. Zaman buzuldu. Zaman kantip buzuldu? Zaman buzulgan joktu. Adam bul meni menen siz biz. Men niyet kılsam, menden elge payda olsun. Siz niyet kılsanız men. Eng çoğ payda ruhani payda. Eng çoğ payda birödün ahiretine jetkizgen payda. Biröge bir jakşı sözdü, jakşı amaldı, namazdı, daratты үйrөtүp koygon eng çoğ payda. Ekinci dengelde dünyösüne payda jetkizu. Kengeşiңiz menen, jardamыңыз menen, bir toora bagытты көрсөтүү menen, kандай жол menen bolsun, bir paydaڭыз тийген bolso, Allah sizge eselep көбөйтүп берет. Кайсыл адам bir musulmanın kajetin бүтүргөнгө hareket kılsa, бүтүрүp бере албайт ал. Бирок hareket кылып чуркап жүрөт да, bir документ жумушу же дагы башка bir жумушу, мен ушуну жардам берейин деп артынан чуркап жүрсө, Allah Taala bul adamga 10 жылдык этикаф кылган соону берет. Этикаф деген мечиттен чыкпай түнү күнү намаз окуган. Sahabalardan biri birödün bir muhtajlığı bir cumuşu olup kalsa oturgan jerinden etikaftan çıkıp ketkende siz meçitte etikafka oturdunuz ele go. Men otursam 3 gün 5 gün oturarmın. Birok bunu kızmat menen 10 жылдыk etikaftın soğun alam dedim. Birödün bir kajetin bütünüge артынан çurkap жүрсөktü.